Biti četnik značilo je biti nadasve hrabar vojnik i veliki patriota. Ali nije uvijek dovoljno samo biti, treba to pokazati i ispoljiti. Časna jugoslovenska vojska u otadžbini je baš to viteštvo pokazala u toku samog Drugog svjetskog rata, neizmjerno se žrtvujući za svoju kraljevinu i narod u njoj. Dakle, to je bila vojska odana kralju Petru II. I potčinjena generalu Dragoljubu Draži Mihajloviću. Od samog formiranja jugoslovenske vojske u otadžbini početkom maja 1941. godine, pa sve do njenog žalosnog kraha 13. maja 1945. godine na Zelengori, Mihajlovićeva vojska je brojala oko 70 korpusa. U sastavu tih korpusa nalazilo se približno oko 265 brigada. U Gatačkom srezu u Hercegovini ustaše su počele svoj krvavi pir odmah poslije propasti države. U noći između 4. i 5. juna pobijeno je maljem 289 Srba iz sela Korita i bačeni su u Koritsku jamu. To je bio razlog da se Srbi iz Gatačkog okruga dignu na ustanak pod vođstvom sveštenika Radojice Perišića 6. juna 1941. godine u selu Kazancima kod Gacka u Hercegovini. Novosađanin Radoslav Nikolić, inače porijeklom Hercegovac, 14. januara 2003. godine dobio je 7.500 knjiga srpske inteligencije. Skoro 60 godina je bilo potrebno da literatura srpskih imigranata i intelektualaca iz dijaspore na velika vrata dođe među srpski narod, i to na vrata penzionisanog Radoslava Nikolića. Čikaški Srbi Todor i Dušan Stanjević testamentom su zavještali 7.500 knjiga srpske inteligencije koju su prikupljali od 1944. godine. Ovo nasledstvo Nikoliću je dopremljeno u nekoliko desetina džakova. Imigranti iz Čikaga Nikoliću nisu slučajno poslali ovaj poklon. Todor Stanjević, kao i Nikolićev otac pod komandom popa Radojice Perišića, bili su učesnici prvog ustanka protiv ustaša i muslimana koji se dogodio 6. juna 1941. godine u hercegovačkom selu Kazancima kod Gacka, kada su četnici izvojevali pobjedu. Veliko prijateljstvo Nikolića i Stanjevića upravo je i razlog dolaska knjiga u Novi Sad kod Radoslava. Meni su poslali knjige iz tog razloga što je 6. juna 1941. moj pokojni otac, prvi ustanak u porobljenoj Evropi, moj stric, moj kum i Todor Stanjević podigli. To je stvarnost, to je dosad deo istorije koji nije ugledao svetlo dana, a ovdje je zbilja stvarnost istina, jer je sve pokriveno sa dokumentima nemačkim, američkim i engleskim. Ovo je stvarna tragedija naroda koji je živeo u kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca, koji su bili za kralja i otadžbinu. Mnogi četnici bili su učesnici događaja koje poslijeratna istorija nije istinito opisala. Iz tog razloga, imigranti su svoju istinu dokumentovali u memoarima u tuđini. Prema ličnom zapisu, Todor Stanjević preživeo je četničko stratište
Kočevski rog u maju 1945. godine na granici između Slovenije i Austrije, kada su Britanci preveli četnike i predali ih na milost i nemilost partizanskim jedinicama. Inače, samo na tom mjestu pobijeno je nekoliko desetina hiljada pripadnika četničkog pokreta, a samo je iz Crne Gore nestalo 12.000 boraca Draže Mihajlovića. Kada su četnici uvidjeli da će ih partizani u Kočevskom rogu pobiti, njih 6.000 se predalo borcima Crvene armije, misleći da će se tako spasiti. Međutim, Sovjeti ih nisu ubili u Sloveniji, nego su ih odveli u Sibir, gdje su umrli u radnim logorima. Todor Stanjević je preživio celu Golgotu rata i u Sloveniji. Kad su ih otišli za Austriju, Austrijanci su ih prevarili, prevarili ih, rekli im da ih vode za Italiju, uveli ih u voz, odveli ih na Kočevski rog i odveli ih na Zidani most. Na Zidanom mostu, kad su ga vodili u reku, preko mosta vodili prema reci da ih streljaju, onda je on sa Grgurom skočio sa mosta, pošto se dogovorili, i Grgura su ubili, on je preživio i pluto je sa Grgurom, izišao je na obalu i na obali je sahranio Grgura i nikom više nije verovao, nego je izuzetno sposoban čovjek bio ratnik, nego je otišao za Italiju. Srbi iz Čikaga, konkretno Dušan Popović, Prota, 62. je pisao dnevnik. Dušan je jako teško bio ranjen i smešten u selo Kukulje. Iz sela Kukulja je posle otišao za Italiju, iz Italije 51. to ćemo posle vratiti na to, otišao je sa porodicom za Sjedinjene Američke Države. Evo ga, gdje odlazi sa porodicom. I on čovek umire 92. godine, ostaje mu supruga Rada, ostaje, evo Rade, ostaje supruga, ćerka, evo ćerke, i ostaje sin Milorad. Evo sina Milorada. Međutim, naše srpsko zlo i naša srpska nesloga ipak je htjela da se završi kako treba. Kad kažem kako treba, jer je Dušan u Čikagu bio Prota. I on je svake godine govorio na radiju Vašingtonu za crkvene praznike. Stradanje srpskog naroda tokom Drugog svjetskog rata odigravalo se na celoj etničkoj teritoriji srpstva. Srbi su ostale narode Jugoslavije oslobodili svojom krvlju i borbom tokom Prvog svjetskog rata i iz tabora pobjeđenih preveli preko noći u tabor pobjednika. Jednostavno, velikodušno, kako to srpska duša može, primili smo sve za braću i po ovom sudeći svi narodi koji su bili u sastavu Prve Jugoslavije prije Drugog svjetskog rata trebali su da vole tu državu i da budu zahvalni Srbima. Srbi su sve učinili da sruše okupatorsku Austriju i da pruže Hrvatima slobodu posle 1000 godina, a oni su učestvovali u masovnom genocidnom napadu na srpski narod preko Save i Dunava u sastavu njihove zločinačke države Hrvatske sa Antom Pavelićem i Stepincem na čelu. Pod parolom 1/3 Srba pokatoličiti, 1/3 proterati, a 1/3 pobiti. Ustaške vođe na čelu sa poglavnikom Pavelićem su krenule na krvavi posao u saradnji sa Vatikanom. Da bi kraj te srpske tragedije dobio još jedan nedogledan i tragičan nastavak u krvavoj drami stradanja srpskog naroda, pojavljuje se Komunistička partija Jugoslavije. Ona sa svojim oružanim odredima za vreme rata aktivno je učestvovala, može se reći rame uz rame u zajednici sa ustašama u borbi protiv srpstva kao cijeline i nacionalnog otpora Srba, koji su ustali da se brane od biološkog istrebljenja. Tako je srpski narod propašću države 1941. godine imao odjednom dva strašna i krvava neprijatelja, ustaše i komuniste. Oba dva su vodili samo jednu borbu protiv Srba i srpstva. Nećete verovati sad kad vam ja kažem do 23. septembra da su zajedno komunisti sa ustašama i sa Nemcima ratovali protiv Srba. Selo Galešina, odakle je moj otac,
Zbrisali su sa zemlje i pevušili pesme Nesta sela Galešine, Nesta sira iz Mješine, što je Savo Skoko pisao. Onda, odakle Blagoje Tepatović, Nesta sela Kazanaca, Nesta koza i ovaca. Vjerovatno da ne postoji ni jedna država u bližem, a i u širem okruženju da je tako natopljena srpskom krvlju kao što je to bivša titoistička Jugoslavija, a da ti isti Srbi u njoj nisu stekli ama baš nikakva prava. Kad to kažemo, da to mogu potkrijepiti sa niz činjenica, a prvenstveno sa onom činjenicom koja je straobalna po meni, gdje su tadašnji ljudi koji su služili kraljevu vojsku, volili svoju državu Srbiju, imali svoj status naroda koji je bio priznat i poznat u evropskim okvirima, pokušali da odbrane svoj sistem od neprijatelja. Međutim, tada se pojavila komunistička ideja Titina i šire od Titove ideje. Normalno da su tu imali upliva i svjetski moćnici i tada su Srbi, nažalost, dali svoju monarhiju, dali kraljevinu za jedan komunistički neprovjereni sistem koji je kasnije itekako umio da kažnjava srpski narod. Kad to kažem, onda nije teško navesti na hiljade primjera šta se sve dešavalo našem narodu ili šta se dešavalo onim ljudima koji su izgubili sinove u četničkom pokretu, kako su i komunisti šikanirali, kažnjavali, odvodili u kazamate, ubijali i slično. Čak su neka prezimena u našem narodu satanizovana i nisu nikad mogli da dospiju do nekakvih mjesta gdje su se tobož dešavale važne stvari u titoističkoj Jugoslaviji. Međutim, svima je grijeh oprošten. Kada su u pitanju drugi narodi u sastavu bivše Jugoslavije, svima je grijeh oprošten, i ustašama i domobranima. Njihova djeca sasvim mogla su normalno da idu u vojne škole, da studiraju na vojnim fakultetima, da idu u policijske nekakve škole, da oni budu tobož nekakva vlast. Međutim, srpska djeca, odnosno djeca od četnika koji su branili kraljevinu, koji su branili onu svetinju za koju bi se zalagao svaki normalan čovjek. Ja sam rekao i stojim iza toga da sam ponosan što je moj otac učesnik dizanja ustanka i što je bio četnik, jer su se partizani preslačili u četnička odela i ubijali i maskirali. Ja svakog od četnika ću vam pokazati fotografiju da ni jedan nije nosio bradu. Nosili su bradu onog momenta kad su bili u žalosti, pošto je srpski običaj da se nosi 6 mjeseci ili 40 dana brada. I tako su ljude našli da slikaju. Međutim, pojedinim su i naslikali bradu kao poput mog oca, gdje sam ja izjavio u štampi da moj otac nikad bradu nije nosio. Nažalost, Srbi su stalno bili kažnjavani i nikada o tome nije smjelo ni da se govori. Ako je nekad neko i pokušao da nešto kaže, on je nažalost završavao preko noći u zatvoru. Ljudi govore o mnogim tim nesretlucima, ali ja ću vam reći jednu činjenicu. Recimo, ako je neko iz kako su prozivali te porodice četničke, zapjevao pjesmu o Vojvodi Sinđeliću ili na nekakvom slavlju, slavi ili veselju, ili o Božiću ili o nekim velikim srpskim praznicima, on je preko noći odmah išao u zatvor. Ta pjesma mislim da je dala našem narodu više zatvora u titoističkoj Jugoslaviji nego što je ukupno sav kriminal uopšte u južnoslovenskim narodima dao ljudima zatvora. To su tako teške stvari, o tome se ćutalo, nije smjelo da se kaže bilo šta o istinama, a posebno je ćutala naša nesrećna nauka i istorija.
Komunistička vlast nije dozvoljavala izlazak na videlo ni jedne knjige koja bi pokazala svetu stvarne događaje. Kakav je strašan zločin učinjen prema jednoj naciji koja se borila za svoju egzistenciju. Komunistička partija Jugoslavije iskoristila je tragično stanje srpskog naroda za vreme rata u cilju preuzimanja vlasti po svaku cenu, bez obzira na ljudske žrtve i materijalna razaranja. Nažalost, jugoslovenska vojska u otadžbini pod vodstvom generala Draže Mihajlovića bila je izložena u isti mah kontraverznim ocjenama saveznika, posebno Engleza, koji nisu hteli da razumiju svesrpsku situaciju. Nauka bi mnogo lakše dokazala kako je, kada i šta bilo, jer pomalo nestaju oni živi ljudi koji su nosili kokardu i nosili obilježje Kraljevo za koje su se zaklinjali. Oni pomalo nestaju izvori. Istorija je mudro ćutala, kao što je ćutala i komunistička partija i šikanirala sve, nažalost, koji su bilo kakve veze imali sa tim pokretom. Ja moram da naglasim, i to ljudi treba da znaju, da su četnici bili, da je četnički pokret bio antifašistički pokret, demokratski pokret. Ja ću vam navesti dva primjera gdje se to dokazuje. Lični savjetnik besmrtnog generala Mihajlovića je bio Mustafa Mulalić, musliman. Jedan od vođa drugog korpusa ravnogorskog pokreta jeste Hrvat Zvonko Vukčević, koji je umro prije 10 dana u Americi. Krajnje je vreme da se dokaže da su se četnici borili za srpsku stvar, za srpsku slobodu i srpsku istinu. Znači, što mi pominjemo za krst časni i slobodu zlatnu. Međutim, jači je lobi bio Titov, bolje se plasirao tada u svet, više je laži izmislio da bi satanizovao Srbina, četnike, crkvu. Samo jedan primjer mogu da navedem na Zelen Gori, gdje je dolazilo 10 komunista na jednog nenaoružanog četnika koji nije imao jedan metak. 30.000 je četnika stradalo na Zelen Gori. Zelen Gora je priča o žalosnom krahu jugoslovenske vojske. Pripovijed o smrti Dražinog sina Vojislava i istina o pogibiji mnogih Dražinih saboraca koji i dan danas sniju na proplancima Zelen Gore bez opela i krsta nad glavom. Na Zelen Gori to je bila velika katastrofa. Ovo što je bilo u Sloveniji, ovo što se desilo, Englezi kad su isporučili, i ovo što se desilo, a mislim da je Zelen Gora na prvom mjestu. Gori još tačan broj, ima raznih cifara, 23.000. Treći srpski ustanak, vođen protiv Hitlerove fašističke Nemačke, podigao je pukovnik kraljeve vojske u otadžbini Dragoljub Draža Mihajlović na Ravnoj Gori, u samom srcu Srbije, u prvoj polovini maja 1941. godine. Ustankom koji je podignut na Ravnoj Gori pod vodstvom Draže Mihajlovića učinjeno je mnogo u odbranu srpskog naroda. Po uzoru Karađorđa i Miloša Velikog, ovaj smeli sin srpske Šumadije podiže srpski barjak na Ravnoj Gori i pozva narod da se bori za slobodu. Ustala je Srbija i sve ugroženo srpstvo na svim stranama raskomadane države Jugoslavije. Kad je sve srpstvo bilo ustalo na noge, dobilo maha i početne snage, imalo pravac i orijentaciju šta treba da preduzme i kao najglavnije bio dočekan i zaustavljen ustaški pokolj nad srpskim narodom. Iskaču komunisti iz svojih mišjih rupa onda kada su Draža Mihajlović i njegovi četnici otpočeli borbu i već imali potpunu inicijativu u rukama. Kad smo došli na Ravnu Goru, priča se, kaže, doće Draže, Dragoljub ono viču, ali kaže, nalazi se negdje u Bosni sa svojim pukom. Kaže, oko Šajn kamena negdje, to je oko Doboja, bili šta. I čekali smo mi njega negdje u maju mjesecu, možda 10. 12. ne znam tačno koji mjesec. Jedan dan se ugledala zastava srpska i na njoj piše krupna slova
kaže, treći srpski ustanak. To smo ovako mi gledali iz daljine, koliko je to, i gledali ovako, čitali to. Kaže, došao je Draže. Došao je na Ravnu Goru 8. maja i počeo okupljanje oficira, podoficira, s njima razgovarao, vršio pripreme, mjesto je izabrao tamo gdje su preci njegovi najviše ratovali i najveće pobjede donosili našim neprijateljima, Ravnu Goru. Pošto je Hitler i fašistička Njemačka okupirala našu tadašnju Jugoslaviju, slabo naoružana tadašnja jugoslovenska vojska je se brzo predala, ali čovjek koji je rekao Nemcu ne, bio je naš voljeni čiča Draža Mihajlović. On je 8. maja rane 1941. godine izašao na Ravnu Goru, razvio barjak slobode i rekao fašistima ne može tako. U isto vrijeme ovdje na Manjači Uroš Drenović rekao je ustašama i drugom okupatoru i zavojevačima ne može tako. Taj učitelj, skromni čovjek, borio je se 4 godine rata kada je greškom od strane saveznika stranih bombardovanjem ubijen. Partizani, odnosno Tito i njegova crvena banda, htjeli su koske mrtvog komadanta da iskopaju, da pobacaju, da ga sakriju. Ubili su mu sina od 4 godine, a ženu su rastegli vozilima. Manjače, krenuli su vuci i odoše prema Banja Luci. Manjače, krenuli su vuci i odoše prema Banja Luci. I ovdje sam ja, evo taj. A ovo ti je ovdje Slavoljub Renšević, komandant Zapadne Bosne. Što je bio komandant. A ovo ti je Mile Voratović, bio instruktor naše brigade, Crnogorac, kapetan 1. klase. A ovo je komandant moj bio 2. bataljona, a ovo je moj adjutant bio, ja sam bio komandant. Mirko Todorović, ovo je Boško Vačić. Ovo isto sam ja, Slavko Vrebac, Tomić, ovo je moj komandant brigade, Novak Prodić. Ovo isto načelnik brigade Simo Miladić, a ovo je adjutant Zdravko Jutić. Poslije sam se za vrijeme rata s Dražom sastao ovdje na Velikoj Bukovici, kod Oboja, 1943. godine. To je bio sastanak sa njim prvi, da sam s njim razgovarao, ovako, bio sam tada komandir. I malo sam mu dao neke ja svoje ovako zamisli. Da trebamo vojsku u jato, u velike jedinice, pa ići valom preko, a ne ovako u sitnici. A on meni kaže, mali, to je za nas još rano. Draže je bio čovjek, što ono kaže, svoga reda, kao vojnik, kao vojno lice, stručnjak, naučnjak, što kaže, naučen, pametan čovjek, što ja koliko sam ga vidio i s njim porazgovarao par riječi, jer nisam mogu razgovarati s njim, par riječi, eto, on pozdravite i malo popričam i tako. A što se tiče, njemu se nije moglo šta reći, on je čovjek bio koji se borio strogo za srpski narod. Dražo je bio čovjek visokog formata. Ja bih rekao da mu nije bilo para ne u Jugoslaviji kao vojniku i gerilcu, jer je ispred rata pripremao se za rat kao generalštabni pukovnik. Bio je na raznim dužnostima u raznim zemljama, da ne nabrajam, Bugarskoj, Rumuniji, bio u Sloveniji dugo. Imao je veliko uporište u Sloveniji, ispred rata, kao generalštabni pukovnik. Tako da je naš pokret od 1943. u
Sloveniji mnogo ojačao do kraja rata. Imao je mnogo prijatelja ispred rata. Jedan od njegovih bliskih prijatelja bio general de Gaulle, koji je po funkciji bio isto ko on. Najbliže Dražine saradnike, vojvode, birao je Ilija Birčanin. Bilo bi nepravedno ne pomenuti i neke od Dražinih najbližih saradnika i velikih vojskovođa. Jedan od najbliskih je bio major tada, poslije do kraja i pukovnik, elita Dragoslav Račić. Drugi je bio pukovnik Velimir Piletić, koji je držao čitavu istočnu Srbiju, o kome sam malo prije pričao. Treći bi se mogao uzeti, iako nije redovno došao do oficirskog tog čina, ali veliki borac Keserović, koji je oslobodio mnoge gradove, koji je imao posla sa Rusima. Četvrti bi se mogao ubrojati, što se tiče Srbije, i Kalabić. Bio je bliski njegov, bio komadant gardi. Sad, ako idemo u Crnu Goru, doli bio ispred ovoga Đurišića, bio je Bajo Stanišić pukovnik, ličnost. Njega su komunisti isto zarobili 43. kod manastira Ostroga, bile su jake borbe i mučili ga i ubili ga. Poslije je bilo dosta tih naslednika njegove, a na kraju je bio i Pavle Đurišić. Ovi četnici koji su došli iz Srbije i koji su došli iz Hercegovine u Bosnu, došli su da pomognu Vranješeviću i Tešanoviću, četnicima, komandantnim četnicima u Bosni, što su bili kod Banja Luke. I stvarnost je da su imali dobru nameru, ali stvarnost da su izigrani od samog Londona. Jer iz Londona im je stizala komanda od kralja samog da moraju prići po nalogu što je Churchill izigrao kralja, da moraju prići Titu i komunističkoj partiji. General Draža Mihajlović 1944. godine nakon povlačenja iz Srbije održao je na Trebavi sastanak i smotru četničkih korpusa kojem je prisustvovao veliki broj četničkih komandanata i boraca. Na tom sastanku bilo je prisutno oko 50.000 četnika. Sastanku je prisustvovao i Ljubomir Šobot, koji danas ima 86 godina i koji se veoma dobro sjeća tog događaja. Bilo silno, replika. 50.000 Crnogoraca, Etiovaca, Bosanaca, Crna Gora odšla za Hrvatsku, sva, cijelom. Pavle Đurišić odšao nazad. Ja sam odšao nazad. Štimo sad, to je odšao nazad. Nazad za Crni Vrh. Jošo Hudobac, gore Boriju, Štimo je tamo, taj dio. Posle smotre četničkih korpusa iz Krajine i Zapadne Bosne, Tešanovićevog, Trivunčićevog, Vranješevićevog na Trebavi u oktobru 1944. godine general Draža Mihajlović je ove korpuse povratio na njihove zavičajne terene. A Trebavski korpus komandanta Save Božića zadržao je na Trebavi. Sa glavninom svojih snaga, koje su pristigle iz Srbije, a on je pre toga došao na te terene, njih oko 25.000, zadržao još nekoliko mjeseca na Ozranu i okolini. Ovdje su preko Romanije uskoro stigli i crnogorsko-hercegovački četnici pod komandom potpukovnika Pavla Đurišića, sa kojima se kretala veća masa civilnog stanovništva, porodica njihovi, žena, dece, staraca. Sve u svemu oko 20.000 četnika i civila. Draža je na Ozranu održao savjetovanje četničkih komandanata. Došlo je do razilaženja između vrhovnog komandanta generala Draže Mihajlovića i potpukovnika Pavla Đurišića oko pravca dalje povlačenja. Draža je naginjao prema Srbiji, računajući da podigne ponovo ustanak u Srbiji.
A Đurišić je rešio da svoje jedinice povlači prema zapadnoj Bosni, preko Dervente, Prnjavora, Banja Luke, s namerom da ide preko takozvane nezavisne države Hrvatske prema zapadu. Onda su oni sa Đurišićem krenuli na Lijevče polje. Lijevče polje je novo Kosovsko polje. Po meni novo srpsko Kosovsko polje. Tu su mom stricu Popu Perišiću osekli glavu i odneli je za Zagreb Antu Paveliću i Josipu Brozu, pošto su sarađivali, i tu je nastradala komplet hercegovačka mladost. Ne idi preko ustaške teritorije, Pavle, rekao mu je Draža. On je ostao, međutim, pri svome, rešen da ide, kud je naumio, i po svemu sudeći već je imao neke razgovore sa onima kuda je kretao. Sa njim se je kretalo preko 20.000, rekao, četnika i civilnog stanovništva. Pavle Đurišić je stupio u vezu sa crnogorskim separatistom, što je najgore, izdajnikom, članom Pavelićeve vlade, Sekulom Drljevićem, koji mu je navodno zagarantovao da će za celu njegovu grupaciju omogućiti povlačenje. Pod uslovom da prizna njegovu separatističku vladu nad Crnom Gorom u okvirima i granicama nezavisne države Hrvatske pod pokroviteljstvom Nemačke. Ovaj je naseo sa Drljeviću i pristao na to. Tužno je što većina njegovih komandanata, kao što ćemo vidjeti, nije znala za ove pregovore. Đurišićevi četnici sa porodicima i ranjenicima kretali se levom obalom Vrbasa niz Liječ polje, sve do blizu Gradiške. Tu se Đurišić sastao sa izdajnikom Drljevićem i dogovorio prelaz preko mosta na drugu stranu, stranu Indeke. Po završenom povlačenju, prelasku preko mosta, odmah je došlo do odvajanja oficira od četnika, oko 400 oficira, i odmah su bili razoružani na licu mesta. Potovareni u vagone i opremljeni put Jasenovca. Pavle Đurišić i Dragiša Vasić odvojeni od grupacije koja je došla u Jasenovac i bačeni u gasnu komoru i živi spaljeni. Nastalo je masakriranje preostalih razoružanih četnika na obalama Save i svi su na razne načine pobijeni i bačeni u Savu. Ovdje javlja se još jedan trenutak, veoma značajan. Četnici, hercegovački, Trebinskog korpusa deo, to je Puk Trebinski, pod komandom kapetana prve klase Milorada Popovića, našao se na levoj obali i nije znao, Milorad Popović nije znao ni za kakve Đurišićeve pregovore. To dokumenti jasno pokazuju. Tako da je bio izložen jakim snagama ustaškim, kome su i delovi nemačke vojske pomogli. Milorad Popović, evo, pokazat ću vam, to je greota da ja nemam ostale slike. Evo Milorada. Kad je Pavle Đurišić naredio njima 600 da idu prema ustašama i prema partizanima, prema Kozari, Milorad je Pavlu rekao: Pavle, ja sam vojno lice, ja izvršavam časno zadatak što mi naređuješ, ali me šaljete u sigurnu smrt, na put bez povratka. To je stvarnost, to je istina. I Hrvati su na njih krenuli tenkovima, sa 5 tenkova. Oni su Hrvatima 3 tenka uništili, što su na njih, i sačekali su ih sa druge strane partizani i sa jedne strane Hrvati. Ispod Kozare su ih dočekale jake partizanske snage i iz svih oružja suprotstavili se i iz zasjeda vratili i mučki nazad u zagrljaj ustaša. Milorad je 2 puta ranjen. Prvo je ranjen, bratska rana je naopaka.
Prvo je ranjen od strane partizana, posle je ranjen od ustaša. I kad je vidio da neće moći preživiti, onda je od brata tražio da ga ubije. Nije mogao Dušan da ga ubije, nije mogao da ga ubije Milimir, nego je navukao pištolj i dao bratu Milimiru. Milimir je navukao pištolj i dao Miloradu. Milorad izvršio sam ubistvo, ubio se da ne padne zlikovcima šaka. U Lijevče polju ukupno je stradalo oko 22.000 četnika Pavla Đurišića i njihovih porodica, čija je namjera bila da preko nezavisne države Hrvatske idu prema Sloveniji i dalje prema zapadu. U tome nisu uspjeli, svoje živote ostavili su daleko od rodnog kraja u Lijevčanskoj ravnici. Za vrijeme rata bio sam u Četnicima, bio sam u Bundalovoj brigadi kad se formirao Ljevčanski odred, onda sam prešao u Ljevčanski odred. Bio mi je komandant odreda Mihajlo Čuković. Mi smo se tukli tamo na Dolini, naš odred sa ustašama i oni su bili najurušali na nas i mi smo njih dočekali i oni su ostupili i kad su oni onda dobili pomoć, onda su oni nas naterali da se moramo povlačiti. I u prilikom povlačenja ja sam bio ranjen u nogu. 1943. u početku se, kad je Čuković osnovao svoju jedinicu Lijevče polje, onda smo prešli u Lijevče polje. I sve smo vojovali tuda od Petoševaca do Dolinske pumpe, čuvali srpski narod. Nisam prodao se nikad ni predao, nek smo uvatili na Topolu u Bajincima, sa mitraljezom. Ali su Srbi me uvatili. Ali poslije sam odrobio 5,5 godina robije za moje oružje. Ova je slika ovdje, komandanta Čukovića Mihajla, a ova je u sredini označen crvenom olovkom. A ovo je slika mog rođenog brata, zamjenika komandanta Ljube Ješća, koji je nastradao pored njegovog kuma, izdan u bunkeru. Taj je u sredini Čuković Mihajlo. Ravnogorci su bili izdani, gonjeni, klevetani, mučeni. Mnogi su najzad ubijeni. Njihova tela su razneta i mnogi nemaju groba. Žive u duši srpskog naroda i tu će ostati zauvijek dokle srpsko ime bude trajalo. Srpska stradanja u Drugom svjetskom ratu potvrđuje i nedavna ekshumacija četnika porijeklom iz Hercegovine u selu Kukulje u Lijevče polju. Doneli su kosti iz Lijevča, sa Lijevča polja, konkretno iz sela Kukulja, gdje je Dušan napravio skicu gdje su kod crkve sahranjeni i oni su non stop održavali vezu sa tim ljudima iz Bosne. I tačno po spisku kako su bili složeni, našli su koji je tu i nađen čovjek koji je jedan od vođa ustanaka bio, Blagoje Tepavčević. Poznali su ga po tabakeri i po redu, i njegovi inicijali, i po redu gdje je Dušan dao spisak, tačno po tome spisku se složilo i prenijeli su ih sve u rodne Ogacko nakon 57 godina. Bilo njih 19. I prilikom zakopavanja oni su metali u flaše potvrde, pisali kako ime, prezime i oklenje i sve i metali u flaše, mećali među noge svakome čovjeku, četniku. I tako su mećali svaku raku pod bojicu. Pisala jedna Maruška, vikali je Maruška, Marija je bila, imala odalen. Kuća bila stara i bili svi roditelji. Oni su pomrli svi. Da, Maruška je jedna Kuprešanska. Ona je to svima ugradila u flašu i zapečatila voskom i metla u grobove njijeve, tako da su je metli između noge flaše. Svima njih 19 bilo. Ovdje je bio prvi grob koji je bio zakopana 2 četnika koji su bili
zajedno. Onda ovdje je bio drugi grob koja su zakopana isto 2 četnika. A ovdje je bio treći grob koji su zakopana isto 2 četnika. Ovdje je bio četvrti grob što su zakopana isto bili 2 četnika. Ovdje je bio 5. grob što su zakopana 2 četnika isto. Ovdje je bio 6. grob što su bili zakopana 2 četnika. Ovdje je bio 7. grob što su bili zakopana 2 četnika. Ovdje je bio 8. grob što su bila zakopana 2 četnika. Ovdje su bila 3 četnika što su zakopana u jedan grob. Pošto su bili ovdje na tuđom terenu, bili 56 godina ležale njeve kosti. Ovdje je 2001. godine došli su njihovi roditelji iz Crne Gore i pokopali i odnijeli u Crnu Goru. Tamo i sahranili njihove groblje. To je deo samo tih ljudi što je prenešeno. Stoji velika obaveza pred generacijom da svak, bez razlike na nacionalnost, je dostojan da se sahrani kao čovjek i da je dared nađu ljudi mira, da se uspokoje. Ovaj grob i čovjek koji je dole, on je bio vojnik Pavla Đurišića, koji je 45. godine umro u našoj kući, mojoj roditeljskoj kući. Tada smo mi sa njegovim ocom i njegovom pratnjom i sluškinjom obilježili metrima, odnosno geometar je izmjerio koliko je udaljeno. Bilo je ovdje jedno stablo koje je označavalo gdje je sahranjen. Poslije rata smo mi to održavali tako da i dan danas kad krst sagnije mi stavimo drugi. Kad slova ova popadaju od temperature visoke, mi tada stavimo druga. Tako da od 45. pa do današnjeg dana stalno vodimo računa da se to ne bi prekopalo, da ne bi neko drugi sahranjen tu. Jer ovdje dole je sahranjeno još takvih ljudi koji su tu ili umrli ili poginuli i oni su prekopavani jer nema oznake nikakve. Preko 20.000 ubijenih četnika u Lijevče polju prilikom povlačenja iz Hercegovine nije konačan broj ubijenih Srba na ovom području. Krvava istorija ovog kraja beleži i smrt više od 1200 Srba iz 17 sela Lijevča polja koji su nastradali u prvoj i drugoj raciji u novembru 1944. godine od strane Ustaša i Nemaca. Crkva u selu Maglejani bila je sabirni centar gdje su dovođeni ljudi iz sela Gradiške, Srbačke i Laktaške opštine. Ja sam Radulović Jovan, rođen u selu Maglejanima 1931. godine. Rat kad je počeo imao sam 10 godina, to je bilo 61. A kad se dogodilo ovo što se dogodilo u našim selima Lijevča polja, imao sam 13 godina. 5. novembra 1944. godine prva racija kreću patrole neprijateljskih vojnika, recimo tu su bili SS-ovci, bilo je i Ustaša, bilo je i domobrana, bilo je i Nijemaca pokoji, vrlo rijetko, bilo je i Kozaka, Čerkeza. Uglavnom sve te po selima je krenulo, 2 do 3 u patrole i kupci ljude od 15 ili manje pa do 50-60 godina. Sve muške koje su uhvatili. Sve što su uhvatili vodili su prema ovoj crkvi. Vođeni ovdje, to je bilo 5. novembra, prva racija. Tada se i pokupilo gro toga naroda
koji je bio kod kuća, koji je preživio pokolj i dovedeni su ovdje u crkvu i prenoćili. Sutra dan se je formirala kolona za put za Gradišku pod pratnjom stražara sa motivacijom da će 3 dana biti kao radna snaga poslužiti da se gradi most na Savi. Međutim, od toga nije bilo ništa. Ko je god otišao, više se nikada niti se javio, niti se vratio živ. Do dana današnjega. Prvu raciju ja i moji braća i otac smo preživjeli zahvaljujući što je bio neki poznat od kozaka, tije Čerkeza, pa je primio neki mito i novaca i tako i rekao da se sakrije preko dana, da po noći sloni se dalje negdje. Već 23. septembra te 1944. godine usledila je i druga racija. Ja sam Mira Čuković Udana, a rođena je 48. godište. Imala sam 6 godina, manje 2 mjeseca kad je bila druga racija u Petoševcima. Pobili su mi sve, oca 34 godine, majku 32 koja je bila gotova roditi i sestru 12 godina i komšija gdje su god koga našli. A od čovjeka su mi ubili 16 u kući. Ostao je samo dijete od 2 godine na spratu. Sad je i umro 60 godina Bodo. Sjećam se da su išli na konjima, da su pucali u glave, da su klali, da su jašli preko ljudi, da su gonili ko stoku. Svega se toga sjećam. U toj drugoj raciji patrola je naišla, već vodila dvojicu momaka. Marković Dušana iz Mahovljana i Đurđa Milekića iz Mahovljana isto. Oni su bili negdje oko 18 godina starosti. A ja i moj brat smo orali na jednoj njivi našoj, a otac je bio bolestan kod kuće. Tad su oni prvo udarili kraj kuće i udarili su oca, digli i pošli prema nama na njivu i kad su zatekli, ja nisam imao nikakvih isprava, pošto sam bio 13 godina. Brat je imao, on je bio 16 godina, imao je neke isprave i oni su njega priključili i mene odmah. A ostali su volovi plug na njivi. Mati je išla za ocem i tako plakala i ostala kod volova i mi smo krenuli u patroli, nas trojica i njihova dvojica, nas 5, krenuli smo jedno 500 metara od toga mjesta sa te njive i usput su ugledali jednog čovjeka koji je bio iz sela Mahovljana, ali je radio nešto u našem selu, a to je blizu selo, pa je preko puta samo. I oni su pištaljkom njega pozvali, pošto je bio ovo doba gole njive, nema kuda nego doći. On je prišao i lektimirsali su ga i priključili našoj grupi. Grupa je bila jedno 5-6 metara ispred njih. Oni su bili pozadi, ta dvojica. I taj je čovjek, Nikola Đudrović, nešto stalno okretao se prema tome jednome od njih i pričao sa njim na njemačkom jeziku, pošto je on znao malo njemački i radilo se u vezi mene. On je nešto sa njim pričao i stalno je ruku pružao u pravcu mene. I još smo tako još jedno možda 50 koraka, da li jesmo ili nismo u tom pregovoru njihovom. Jedan je od te dvojice što su bili u patroli prišao i mene uzeo za rukav i ovako izvodio 3 metra iz te grupe istavio. I manom mi rukom da ja mogu ići nazad. Ja sam stao još dok su oni skrenuli odmah u pravcu ovamo prema dublje u selu, prema crkvi. Ja sam stajao još možda svoji jedno 5-6 minuta i okrenuo se, ali nisam ja se odmah ni okrenuo, mislim da krenem, nego gledao za njima dok se god moglo vidjeti. I nikad više ja vidio nisam. Mi smo bili 3 mjeseca prije toga svega u Milosavcima, tako je nas je otac odveo. I mi smo tamo bili, a kako je on bio knez, onda je on preveo nas, nekomu je rekao da je prošlo to sve.
sutradan kad je moja mat počela ložiti vatru i peći koruzu, sjećam se dobro, oni su upali u kuću i tražiti, kupiti nas, goniti, sve bacati. Bila su 2 slugana, s nami još i bila jedna sluškinja, sve je to dijete pobijeno, sve. Krv je, kiša je padala, ja sad sjećam se i gledam krv kako teče i mozak kako teče. Šta da ti više kažem? Mi moramo svi biti dobri, ali to ne mogu zaboraviti nikad. Nikad. Mene je majka privukla sebi i tako sam ostala živa, njoj je raznijelo glavu. Da. Poslije sam tu obišla te svoje stričevne kuće, niđe nikog nisam našla. Samo našla sam stoku pustitu, krmke, niđe niko živog nije bilo, jer su oni pokupili sve. I 23. novembra, kao i 20 dana ranije, lijevčanske majke su posljednji put vidjele svoje sinove, supruge muževe, sestre braću, djeca očeve. Tada je to bilo u Lijevče polju, a to je tek jedna stradalačka odrednica naroda koju u svojoj istoriji na sopstvenu nesreću ima mnogo takvih stradanja. Nakon 58 godina 2002. godine Ravnogorski pokret otadžbine Srpske sa centralom u Banja Luci krenuo je sa jednom aktivnosti koja je vrlo bitna i važna za srpski narod, a to je aktivnost iskopavanje kostiju jedinog vojvode za koje se kosti znale, a to je znala samo jedna porodica koja se zvala Radanović. Ta porodica Radanović je znala iz tog razloga zato što njihov otac koji je bio u vojsci, odnosno regularnoj vojsci Kraljevoj, to jest kod generala Mihajlovića. Vojvoda Drenović je bio znači komandant za Manjaču i ovaj zapadni dio, a ovaj Radanović je bio znači kod vojvode Drenovića. Prema tome, kad je vojvoda Drenović stradao izdajom, oni su njega sahranili, znači morali su kasnije da ga prenesu, ponovo da ga kao vojvodu, njegova vojska da zaštiti njegovo tijelo, jer su komunisti izdajnici htjeli da to oskrnave. Oni su to sakrili upravo na zemlji Radanovića. To su znala samo 3 porodice, to sam već rekao, i među njima i porodica Radanović. Oni su tu tajnu čuvali, znači 58 godina. Bili su zatvarani, to je bilo strašno, tu golgotu koju su oni preživjeli, ali ipak nisu izdali tu najsvetiju tajnu srpskog naroda, odnosno vezano za vojvodu Drenovića. Kad su vidjeli da Ravnogorski pokret otadžbine Srpske radeći na tome da se istorija i srpski narod više ne zavarava sa tom jednom komunističkom idejom koja je dovela do propasti srpskog naroda, onda su oni to objavili, odnosno rekli čelnicima Ravnogorskog pokreta da se nalazi tu i tu leš vojvode Drenovića, tako da smo mi došli do te ideje da bi to bilo najpotrebnije da se uradi ekshumacija, prenese kod crkve, normalno kod svetinje. Da bi to uradili, mi smo morali najpre saznati za njegovu porodicu, to jest sestra vojvode Drenovića je dala odobrenje za to. Normalno, kao i svi prateći dokumenti koji su bili potrebni od nadležnih vlasti, grada, Banja Luke, inspekcije i to sve, ali sve je to bilo malo, morali smo tražiti blagoslov od vladike i kad smo dobili blagoslov od vladike, tek smo onda krenuli u te aktivnosti. To je krenuto znači 2002. godine u 5. mjesecu sa tim aktivnostima, tako da je 2002. u 6. mjesecu prenesene kosti, ekshumacija izvršena. To je radio profesionalni ljekar, doktor Karan, koji je stvarno dao veliki svoj doprinos. I onda je urađen spomenik, znači to je prvi i jedini vojvoda za čije se kosti zna na ovim prostorima Kraljevine Jugoslavije.
Tako da je to urađeno znači u 7. mjesecu, otkrivanje spomenika i prvi se srpski sabor na Manjači. Znači, Manjača je tim što je Ravnogorski pokret otadžbine srpske uradio u Republici Srpskoj postala Ravna Gora u Srbiji, svoju težinu koju ima, znači to je nepotrebno da se priča šta je Ravna Gora. To je isto Manjača postala u Republici Srpskoj sa tim epitetom, zato što su tu, kažem, prenesene kosti pored Svetinje kod crkve Klisina na Manjači s Tričićima. Tako da je taj prvi se srpski sabor pobudio mnoge Srbe, čestite patriote koji su vidjeli tu u tom ravnogorskom pokretu da je to stvarno nešto što je sada u periodu, u ova vremena za srpski narod, organizacija koja želi da pomogne srpskom narodu, da zaštiti istoriju, kulturu srpskog naroda. Svaki imao svoju tragediju, svaki imao svoju sudbinu, bez obzira na nacionalnost. A najviše u toj tragediji je srpski narod nastradao, svima je države stvorio, on je ostao bez države, a najbrojniji i najraseljeniji. I danas kad se govori, kad se želi nekome nešto pejorativno kazati, onda obično kažu on je četnik. A ne znaju, normalno to su komunističke neznalice, oni samo sebe veličaju svoga vođu, jedinog sina jugoslovenskih naroda, velikana u istoriji. Oni veličaju njega, njegov pokret i to bož danas govore kako eto, opet se vraćaju, opet razvaljuju srpski korpus i govore eto kako je za vrijeme njega bilo dobro, kako je bilo mnogo bolje. Nije tačno. Bilo je mnogo gore jer on je napravio veliku jednu uvertiru istorijsku za današnje nesretluke srpskog naroda. Da bi još nešto istakli, treba pomenuti još te raznorazne provokacije srpskog naroda, posebno ugnjetavanje Srpske pravoslavne crkve. Ne daj Bože, kada bi neko od vas mladi istraživača krenuo u pohode da tačno vidi koliko je komunistička Jugoslavija uništila, odnosno ubila, strijeljala naših sveštenika, a odmah čim strijeljaju sveštenstvo, to je metafora, strijeljaju jedan narod. Nažalost, naši bezbožnici, čak velike ličnosti u istoriji, učestvovali su u tome. Znaju ljudi, ne može se ništa sakriti, istina je spora, ali dostižna. Evo, ko je mogao misliti da ćemo danas o ovome problemu razgovarati? Prije 15 godina već bi bile pripremljene zatvorske odaje za sve nas zajedno. A da ne kažem kako su se bezočno ponijeli ti nesrećni komunisti sa našom dijasporom. Oni ljudi koji su izbjegli Zidani most pa su spasili goli život bez obzira odakle se oni nalaze, da su bili iz Crne Gore, odavde iz Krajine, iz Srbije, iz Šumadije. Oni svi koji su prošli preko Zidanog mosta i otišli u bijeli svijet, nikada nisu smjeli da dođu u okrilje svoje majke domovine, u okrilje svoje države koja je bila kraljevina. Nažalost, opet drugi su mogli da dođu. Mogli su da dođu i Hrvati, mogli su da dođu i muslimani, ali nikako naši to nisu mogli da dođu jer itekako se komunistička oligarhija bavila njima, znala je gdje žive, šta rade. Ako bi neko od njih došao, normalno zna se gdje je završavao i mnogi od njih završili su, odnosno okončali su svoj život u želji da makar vide svoj kraj, svoj narod, da vide kako sad to izgleda u njihova domovina poslije 50 godina, ali nažalost nije im to pošlo za rukom. Poslijeratni život vojvoda Momčilo Đujić proveo u Čikagu kao emigrant, u nadi da će doći u svoju otadžbinu. To nije dočekao. Preminuo je septembra 1999. godine u tuđini, daleko od rodne Kninske krajine gdje je nekada četovao. Bio je neprikosnoveni vođa srpskog naroda na tromeđi i komadant Dinarske četničke divizije koja je svojom silom štitila srpski živalj od naleta komunističkih bandi, napada ustaških krvoloka i italijanskih okupatora. Posle vojnog sloma jugoslovenske vojske u otadžbini, Đujić je jedini uspio preko Slovenije prebaciti svoju kompletnu vojsku u Italiju.
odakle su otišli u rasejanje put Amerike, Australije, Švajcarske i drugih zemalja. Tako je dinarska četnička divizija otišla u istoriju, a vojvoda Momčilo Đujić u Čikago, jer je otadžbina bila izgubljena i u rukama crvenih srbo-uništitelja. Momčilo Đujić je bio velika ličnost. Momčilo Đujić u toku Drugog svjetskog rata bio u najtežoj situaciji u Bosanskoj krajini, gdje su komunisti bili najjači. Tamo su ustaše najveće klanje počinili i u Podrinju. To je velika njegova zasluga što se on održao živ uopšte, a još veća da on prikupio te četničke snage i probio se kroz velike blokade. Kam sreća da je bilo još takvih vojvoda da prevedu te ljude, da spase. A znate koliko ima potomaka. Da nije otišao tamo Đujić, ne bi četničko ime ni bilo na zapadu. Ali on je napravio čuda poslije oslobođenja u zapadu Vojvoda. Đujić, razumiješ. Šta je sve tamo uradio, koliko je podigao crkva, organizacija i sve, to ni jedan od vojvoda i saradnika Draže nije uradio. Njegova je zasluga posebna i najveća. Već 13. marta 1946. godine Draža Mihajlović je uhvaćen od strane komunista u okolini Višegrada, dok su na licu mesta ubijena trojica njegovih najbližih saradnika. Nalazimo se na licu mjesta gdje je uhvaćen general Dragoljub Draža Mihajlović 13. marta 1946. godine. Ovdje se faktički u ranu zoru odigrao žestoki obračun između pratnje koja je bila vjerna generalu Draži Mihajloviću i ubačene OZNE, koja se predstavila, vrlo dobro znate i piše u istorijskim dokumentima kao njegova četnička formacija iz Srbije, a u stvari je bilo sasvim drugo u pitanju. Oni su to jutro došli nakon boravka u selu Repuševići, a prije nije prošla izviđačka grupa koju je vodio komandant bataljona iz sastava Višegradske četničke brigade Budimir Gajić. On je bio jedan od ljudi koji nije vjerovao u iskrenost ove grupe i njihove namjere i upozoravao na to Dražu. Ovdje su na licu mjesta poginula trojica njegovih najvjernijih pratlaca. To je bio major Dragiša Vasiljević, komandant četničke Višegradske brigade, kapetan Nikola Majstorović porijeklom iz Krajine i poručnik Blagoje Kovač porijeklom iz Hercegovine. A u njih su pucali s leđa, jer je to bio neki tajni dogovor te grupe koja je nakon toga uhvatila generala Dražu. Nakon hapšenja generala Draže, likvidacije njegovih pratlaca, OZNA je generala isti dan dovela u ovu kuću jer nisu smjeli da se slobodno kreću sa uhvaćenim generalom Dražom i ovdje faktički general Draža na ovim terenima proveo svoju noć, posljednju noć nakon svog hapšenja. Oni su sutradan dobili pojačanje iz Priboja i Draža je prepraćen za Srbiju prema Beogradu. Ovdje u ovoj kući, žao mi je što nema domaćina, ovo je inače rejon Dobrunske rijeke,
sada se nalazi jedna stolica u koju je Draža presjedio čitavu tu noć. Nakon hapšenja, prema pričama mještana, domaćin ove kuće nije uopšte ni znao o čemu se radi, nego je bio ubeđen da je došlo do pomirenja partizana i četnika, nije znao da je general uhapšen. I znači odmah nakon toga iz ove kuće i odveden u pravcu Beograda i gdje je dočekao svoju nesretnu sudbinu. Nakon hapšenja u okolini Višegrada, Draža Mihajlović je odveden u Beograd gdje su mu sudili. 15. jula 1946. godine Vojni sud Brozove Jugoslavije proglasio ga je krivim i osudio na smrt streljanjem. Završna reč generala Mihajlovića na suđenju bila je: verovao sam da sam na pravom putu, ali sudbina me nemilosrdno zavitlala u svoj vrtlog. Mnogo sam hteo, mnogo započeo, ali oluje ovog sveta odvele su i mene i moje delo. Smrtna kazna je izvršena u ranu zoru 17. jula te 1946. godine na nepoznatoj lokaciji u Beogradu. To jutro komunisti su ubili fizičku ličnost generala Mihajlovića, ali ne i njegova besmrtna dela učinjena zarad spasa svoje zemlje i svog naroda. Draževna je vezana na neki način za ove krajeve, za narod. Svi su oni dakle imali svoje periode stradanja. Gore mislim od Domunske rijeke do Uca nema domaćina i kuće koja nije robovala zbog Draže. A prvobitno mjesto gdje se Draža krio bio je dakle ovo sedlo i pećina, da bi odatle prešao u Undrulju, odnosno gore pećinu ispod Ravanaca, gdje se krio sve do one izdaje koja se nesretno desila. Prema priči očevidaca, 200 metara otprilike nizvodno postoje četvrte koste, koje su velika nepoznanica bila ne samo za lokalne četnike, nego i za stanovništvo ovog kraja. Ukoliko je to bio ubijeni član UDBE, ne vjerujem da bi ga tada UDBA ostavila nesahranjenog i neizvučenog. Vjerovatno se radilo o nekom četniku koji je u toj grupi bio ucijenjen i nakon izvršenog zadatka više im nije trebao, dakle likvidiran je neki 200 metara odavde. Ostaje činjenica da je navodna izdaja Kalabića, kao i mnoge druge posleratne laži, loše delo komunističkih lažova i špekulanata. Memoari očevica Kalabićeve pogibije, majora Milana Stojanovića Cige, komandanta Topličkog korpusa, govore da je Nikola Kalabić poginuo u januaru 1946. godine u borbi sa komunistima između Valjeva i Užica u Gradačkoj klisuri. Sve se to desilo 2 mjeseca pre hvatanja Draže Mihajlovića, tako da o izdaji nema reči. Ono što su komunisti pisali o Kalabiću, to je gola laž. Kalabić je poginuo prije 2 mjeseca Draženog hvatanja u borbi protiv komunista. To je sve izmišljeno. U blizini mesta hapšenja Draže Mihajlovića podignut je spomenik u čast ovog srpskog velikana. Pored spomenika gradi se i crkva. Na ovom mjestu smo podigli spomenik generalu Draži. Većini patriota je poznato da ovaj spomenik imao svoj dug put, da je faktički prvo morao da se ukloni iz Vukovara, nakon toga iz Brčkog, i uz razumijevanje naše braće iz Brčkog riješili smo da nova destinacija ovog spomenika bude na ovom mjestu. Ovo je spomenik faktički postavljen u vrlo kratkom vremenu, istovremeno sa aktivnostima koje se kretale na podzanju i svještanju temelja crkve. Inicijativa da se crkva podigne bila od strane ravnogoraca, koji dakle onaj spomenik koji je dugo mučenički lutao, koja su ucarali po ulicama, iako je bio dakle samo spomenik, na neki način doživio sudbinu Draže Mihajlovića, koji je također dosta putovao
pljuvan, da ne kažem sve šta se sa njim radilo, da bi dobio svoje mjesto ponovo, vratio se tu u Dražnju, dakle Dražo i otišao, gdje se prekida njegov kontakt s ovim krajem. Draža Mihajlović je živ, znači živi svjedok te istorije i danas taj njegov duh živi i vidite da se rehabilituje. Znači njegov spomenik je sad u Višegradu. Pred tog spomenika radimo i crkvu isto u ime generala Mihajlovića, tako da će to postati jedan kulturni, nacionalni centar srpskog naroda u Višegradu, upravo na mjestu gdje je Draža Mihajlović izgubio svoju slobodu. A uzdamo se i nadamo se u Boga da će se uraditi još dosta tih spomenika, kao što je Manjača, Ozren, Majevica. Sva ta mjesta na kojima su bile jedinice Draže Mihajlovića mi imamo kao zadaću njegovi nasljednici da uradimo i da dokažemo svijetu da je naš Draža Mihajlović bio 100% ispravan u borbi za slobodu srpskog naroda. U maju 2004. godine u porti crkve u Brčkom također je postavljen spomenik generalu Draži Mihajloviću. Podignuto je još nekoliko spomenika ne samo generalu Draži, već i drugim četničkim vojvodama. Prije 2 godine u Crnoj Gori prvi put je postavljen spomenik vojvodi Pavlu Đurišiću, ali ga je vlast iz Crne Gore na Ivanjdan srušila. Da oni znaju, mislim na komuniste i na separatiste crnogorske, ko je bio vojvoda Pavle Đurišić, ne bi oni to sigurno radili. Oni ne znaju da je to najveći srpski mučenik bio. Da ovdje, da nas na Manjači, ja sam došao i prošao sam srpske zemlje i vidio sam gdje je vojvoda Pavle pošao. Pošao je stvarno na put bez povratka. Ja sinoć u kolima nisam mogao da izdržim da pređem taj put. A oni su pješke sve to prošli, na najveću Golgotu došli i stradali. On je izgubio svoju glavu za srpski narod, za krst časni, za slobodu zlatnu, za kralje i za otadžbinu. I neka mu je slava i vječna hvala. Skupština Srbije u utorak 21. decembra 2004. godine usvojila je izmene zakona o pravima boraca, vojnih invalida i članova njihovih porodica, kojim se izjednačavaju prava pripadnika četničkog i partizanskog pokreta, te ustanovljava ravnogorska spomenica 1941. poput partizanske spomenice. Zakon je usvojen po hitnom postupku, uz obrazloženje da je utemeljen na istorijskoj istini i da je neophodno izjednačiti prava svih koji su se borili protiv okupatora, fašista i nacista. U junu 2003. godine na Skupštini Ravnogorskog pokreta koja je održana u Srbiji, Milan Barišić ispred Ravnogorskog pokreta Otadžbine Srpske zatražio je ujedinjenje ravnogorskih pokreta iz Srbije, Crne Gore i Republike Srpske. U maju 2005. godine na Ravnoj Gori očekuje se i zvanično ujedinjenje ravnogorskih pokreta iz Srbije, Crne Gore i Republike Srpske. To je ono što je Srbima i potrebno, da budu jedinstveni, a ne da se razjedinjuju, što mnogi stranci žele da nas razjedine, da Srbi ne budu jedinstveni i tu traže svoje neke interese kad nas razjedine. Pokušat ćemo ravnogorski pokret kao stup i stožer buduće slobode i srpskog okupljanja, da sjedinimo Srbe, jer samo Srbi sjedinjeni i bratski i pomireni mogu nešto napraviti. To će biti zvanično ujedinjenje i to ćemo pokazati cijelom svijetu da smo mi Srbi taj narod koji može da se izdigne na svi ti nedaća i da dokažemo tu pravdu, istinu koju oni stalno pokušavaju da nam podmeću, ali to ne može niko uspjeti jer istina je samo jedna. Sa zakašnjenjem od 57 godina četnički komadant Dragoljub Draža Mihajlović posthumno će dobiti legiju časti kojom ga je odlikovao američki predsjednik Harry Truman još u martu 1948. godine za spasavanje 500 američkih avijatičara. Spasavanju američkih pilota prisustvovao je i Milenko Maksimović, koji smatra da je broj spašenih pilota mnogo veći. Ja mislim da će vrijeme pokazati mnogo veću cifru. Ja mislim da je oko 2000 pilota spašeno saveznički na četničkim odredima bivše Jugoslavije. Naravno u Srbiji najviše.
Ja sam imao prilike 44. odavde da idem s jednom delegacijom na Ravnu Goru i kad smo bili tamo, bio je najveći jedan transport spašenih avijatičara nedaleko od Čačka, jednom improvizovanom aerodromu Prnjanima, ste čuli za to. Da, tu je bio najveća evakuacija, preko 250 pilota tada spašeno. Februara 1943. godine francuski predsjednik Charles de Gaulle odlikovao je generala Dražu Mihajlovića ordenom ratnog krsta sa palminim grančicama, što je još jedan dokaz da je Draža bio cenjen i da je vodio ispravnu borbu za spas srpskog naroda. Ličnost generala Mihajlovića je spoj narodnog simbola spasa i tragičnog stradanja protkanog neizmjernim patriotizmom. Postoji jedna činjenica. Srbi su u svojoj istoriji vojevanja imali 3 veoma hrabra vožda, onog iz Orašca, onog iz Takova i ovog sa Ravne Gore.